Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Guys, asikhulumeni ngase-Kokstad eBhongweni prison. Kuthi i-prison lenjani le uma kukhulunywa ngayo? This prison sike seva alamanye amabanjwa asurvive-ile ya situation yalapha. Kuthiwa eBhongweni uma ufika e-reception uthi usafika useshwe from etinweleni takho uyobekwa le kubhozo licane, and then bathi utshintsha kwasani underwear wati kuyathathwa kubekwe lapha after soseshiwe. Next unike i-uniform lapha uthi ugqoka size bani, kwento enjani, makusukelaphi, abangenelani, if umhubhahubha utohubhuzela lapha wena. Angithi vele wena bathi vele usuka solinziwe nelisele la uyakhona usuka vele seli-prepare-riwe ukuthi hey, kuta lesa sigebengu sethu lesingeva kahle enhloko lesingalaleli muntu. Waze wathathwa wayiswa lapha. Sho ukuthi wena usuke unema-case la-100 million. Awuva umthetho wakho ungulesigebengu lesokuthi uma kukhulunywa ngawe angathi uyalwa, ungeda amaqala, tuka lamanye amaqala, usugwetshiwe, awulaleli. Kuthiwa kuyiwa abantu labanjalo. Uyamkhumbula Ananias Mati? Lo bekatshintsha abe impungane. Nisamkhumbula? Lo wazama kweca. Nguye yedwa lo wazama kweca lapha kuleya prison. So bathi kunemehluko between correctional service ne-prison. Kuthiwa e-prison siyabuya kuyakhala lapha, akunakuthi ziyakhala lapha, akunakuthi wena njengoba wena unjanjani. So asiqhubekeni nendzaba yalapha. Bathi uyathathwa umikiswe lapha, uma uya lapha bathi unikwa nebhayibheli yakho yokuhambela nayo uyongena nayo phakathi inside. Lapha angithi uyolungiswa, ingqondo yakho iyolungiswa ukuthi muntu wenkosi welizulu asutshintshe. Bathi lapha udobukana nemiri 24/7. Utotithola sowukhuluma neliphele ukuthi mfethu sikhiphani outside. Bathi utogcina sowulubuta liphele ukuthi kanti kwenzakalani ngaphandle. Bathi uthi ukubone konke ubuta liphele, bathi uthi nedije uma uyogeza uthole sokukhulumisa amandi ukuthi hayibo manje namhla wangishisa. Bathi nje ku-strict ngaleyo ndlela. Bathi the only person lotombona leli security or liphoyisa or leli guard leli tokuthatha likukhaphe straight ekugezeni, uyakhashwa. Bathi kumele kushaye 8 sowugezile cause ngo-8 breakfast kuyadliwa, kuthiwa nidla bo-4 slice, 3 slice nejuice inyanga lenga-10. After lapho phakathi inside uvalelwa 23 hours and then utonikwa li-hour ukuthi u-exercise. Nakhona utobutwa ukuthi bhuti uyafuna kuyojima, uyafuna ku-exercise linyawo. So uyasho nawe uthi yebo ngiyafuna. If awufuni uzoqhubeka uhlale lapha ubukane nale miri yakho nako konke naleli bhayibheli. And then bathi after lapho ngo-1 utobuya kudla lokunye. Angithi udlile ngo-8 utobuya kudla ngo-1 utodla. Bathi kudla bakubita ngespoon, bathi ukudla lokungatheni nje just ukuthi fahla fahla udle. Bathi ngo-5 ubuya i-last meal udle. Bathi bona badla kayi-3 lapha, but lamanye ama-prison base kuthiwa kudliwa maybe kayi-2, maybe kugcinwa, but lapha bathi kugcinwa ngo-5 kudla. Litshele likhiwa ngo-5. After ucede kudla leyo 30 minutes ubuyela le. Bathi ukudla akuphekwa lapha e-prison, kuphekwa e-medium somewhere. Lapha kuyamikiswa, niyamikselwa. Bathi imoto iyafika ilethe kudla. If le moto leyo iyasuka lapho senithatha ukudla senicedzile kwaze kwakhiwa guys kuphelele, utoze uvulelwe ngakusasa uma soyogeza ngo-8. Guys, kuthiwa lapha ufika uhlale lo first 6 months kune-uniform yakhona, ikhala yakhona, and then after loyo 6 months uya-graduate. Basho njalo bathi uyamuva uye kulenye i-section la uyofika futhi khona uthole lenye i-uniform lenekhala yakhona. So bathi lapha kulo
3 hours ukhiyelwe ungaphumi ungaboni muntu. Bathi there's no way ungaba right enhloko cause awuboni muntu. Into oyibonako nje i-wall, umnyango, uve kukhala kwetinkanankana kwetinsimbi in. Cause bathi if nangabe wena utophuma ngesikhathi lesi abanenti ukuthi niphume nonke kanye kanye. Uphuma even ko-exercise uphuma wedwa, uthi le uyo-exercise, i-hour phela lelo. Ubuyiswe phakathi, uphinde uhlale lo 23 hours. And then after lo 6 months uyahamba umuve uye kulenye futhi i-section la uyofika khona uthole elinye ikhala, bathi kuhamba ngemakhala cause kuthiwa kuna-orange, kuna-yellow, then kuna-red. Waze waya ku-red, hhayi bo u-Ananias Mathe phela wena uyingoti, wena ungile hlala ifaswe ngama-chain, mara vele kuthiwa wafika lapha uhlezi ufaswe ngama-chain. Like yonke indzawo wena li-chain, kude la utinyakatela khona. Ukuthi ukhiyelwe bagcina ngako loko mara i-chain emntaneni khaqa abakuyekeli. So guys, yabona ukuthi umuntu loya laphana angeke abuye abe normal. Iyamhlukubeza umuntu even though agangile, asisho ukuthi abagangi mara kuya lapha phinde ubuye. Basi that's why labanye babuya sebabafundisi. That's why labanye bathi babuya bangasakhoni ngisho ukuhlala nemuntu cause tell me ukuthi 2 years wonke and guys lo 2 years nalo 6 months asikuhlanganisi. 6 months uwodwa, 2 years uyedwa naye so uhleli lapha. And then lenye into le mangalisayo about this prison, umuntu oyisesha yakuvamisa ukuthi uthole ngayo. If uyayisesha ngitshele kutovela Ananias Mathe kuvele nje titori letinjani but ukuthi uthole like inside ukuthi kwenzakalani, akuyona nje umdlalo lapha akusike crash. Uma baya kokuvusela bathi lapha kulo 6 months loto obuvalelwe wona indzaba yalapha ithi 6 months with no visitors. Awuvuselwa bakini kona batowati ukuthi ukuphi mara ukubona dololo, kuthi wena ubabone dololo. So lapha base kungena indoda ilibhubezi likhuluma nje kwasani lelikufunako but liyophuma liyimvana. So guys, impilo le yenteka lapha eBhongweni bathi hhayi kuningi. Bathi udothi usalinzele ukuthi hhayi itolo bangiseshile mos, angithi njengoba lokudla bathi kuyalethwa and lijele livalwa ngo-5. Kuvalwa kusho ukuthi kanjani? Kuvalwa kuthiwa uma sekuvaliwe no complaints lato-attend-wa kude nje kutonakwa until the following day. So kuthiwana selivaliwe njalo sebahambile labatshintsha ama-shift njalo, wena we-medication usenkingeni cause lapha bathi if utongena ku-HIV positive, trust and believe ukuthi uyohlezi udefault-iswa yini kanje because loyo losuka ale medication yakho kunokwenteka namuhla bowunika ngilo i-shift yakhe seyantshintsha, akhohlwe kutshela loya ukuthi phela nginemuntu wami lonatha imishanguzo yakhe ngobani bani, akhohlwe. Akusi-default-a loko, uphuze u-default njalo asiney'manga asayibambile lesekelo ukuthi kunomuntu onathako naye sotshintsha i-shift kanjalo, yabo ukuthi and bathi kune-dust over lapha kuleya ndzawo since li-underground bathi kunema-dust langenako nawe ubone ukuthi ya kuningi lokwenteka la. Bathi i-dust ingene ugcine ube nema-chances ukuthi ube ne-T_B. Le T_B lekhulu yokuthi akusondezeli muntu eceleni kwakho ye-NPR. Okay, uthi usanaleyo T_B leyo ngala wena uya-default-iswa amaphilisi, usho ukuthi usatophila. That's why abantu ababuyi lapha, that's why umuntu lobuya lapha kumele alibonge idlozi lakhe, abonge nenkosi yakhe ukuthi hawu Nkosi ungilwele. Ngoba kuthiwa angithi usunayo le T_B sekude phela liphoyisa leli ofuna kusondela eceleni kwakho, noma ngubani ngeke aze avuma ukusondela eceleni kwakho, usokhwehlela non-stop, indzaba yakho nje ayisavakali. Bathi nokuseshwa kwakhona akufani nayo yonke indzawo ukuthi kuyaseshwa maybe after lapha after bathi ngelanga uyaseshwa kayi-3. Uthi usangenile usabuya kogeza
bathi kunjalo. Bathi usesho uthi hhayi usadose umoya njengoba baseshile ekuseni angeke baze bete nyalo. Bathi uthi usabuka kuseshwe futhi before kuvalwa kuseshwe futhi. Uthi usalele ngabo-12 ngabo-1 konta bulale ini. Uve sekuthiwa yizo baba. So bathi liyamhlupha umuntu ingqondo yomuntu lapha. Ingqondo yomuntu ibuya seyisangulukile. Ibuya futhi seyilalela loloku-worse. If langabe ukuthi uyahlanya bathi ubuyahlanya lokhu-worse. If ulalela ubuya sekalalela. Bathi mavesi udodi uvulela wena. Bathi toba nelivesi lakho leli lokukhamfatha wena mnikati. Kude Thakuthi njani njani. Kunelivesi nje lotosi nawe nawuthi usho ukuthi ya if ngifunze leli konke kuhambe kahle. So bathi after lo 2 years 6 months u-isolate-iwe lapha uhleli wedwa. Kona utoya if uyagula uto-attendiswa lapho kumele u-attendiswe khona, but bathi if unesikhalo, isikhalo sakho utobhala phansi ephepheni. Uchazele lo gada wakho ukuthi yo mfethu mina insipho yokugeza iphelile. Ini iphelile. Amaphilisi ami abanginiki ngesikhathi. So lapho not ukuthi masuripotile lapho into bese seyalunga. Ayilungi njalo. Kusamele naye amikise le. Maybe batoyi-attenda maybe awathi nawe ukuthi nini. So lapha mawulapha uphila ngemusa wenkosi. Uphila nje ngemusa kusuke usile uvele usho ukuthi hawu Nkosi kungumusa. And the more ba-stubborn lapha the more nabo isandla sabo basicinisa ngathi babethela spikiri. Lo uthi bathi nawe uzuvume ukuthi ya tono tami 1 2 3 ngitendile. Futhi bathi lapha kunabhalo ezoncenga ukuthi ngoba wena asatani noma bethi abatokuvusela kona uma ngabe utoke wene uyithole yona leyo visit. Nalo muntu atokuvusela bathi umuka athi angiphinzi ngibuye la. Angiphinzi ngibuye lana. Futhi nangabe kunto ladingako utobona ukuthi si-communicate kanjani because lapha akuphathelwa nalutho ngendlela kubucayi ngakhona. Phela lesikhuluma nge-Supermax Prison yala eMzansi. Leyo ukuthi bonke balapha. So guys asithembe futhi sithembisise ukuthi sidoba itori letiningi about eBhongweni because nanyalo into le yende ukuthi eBhongweni kube ematheni because of uKat Matlala. So asathi ukuthi uKat Matlala leya situation la kayohlangana nayo lapha. Lawa ama-Big 5 la kayohlangana nawo lapha. Utokhona na kumelana nawo. Sitokuva konke lokho ngokuhamba kwesikhathi. That brings us to the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Don't wanna go video elandelayo. Bye.